Norong ni gallery ni photo video jotto Facebook access khai tongo Facebook tlang tongo aboni bagi norok kono biporto klai sekang mo setting off khaji mo setting off khai angke bonong ni jotto photo gallery ni private photo ni jotto tlangi tongne amni bagi norok bahike off khai phajina leno puja sekang norok official Facebook hapti hamon pore norok o jaga 3 line nukhna oro click khaji abon pore norok o jaga setting ni logo nukhna o setting o click khaji abon pore norok o jaga scroll down khaji scroll down khaiken rok o jaga nukhona of Facebook activity hinai rok o jaga click khaji o jaga click khaiman pore norok o jaga continue rikhen rok o jaga kicha scroll down khain rok o jaga manage future activity nukhna rok o jaga click khaji o jaga click khaiman pore norok o jaga disconnect future activity o ready abon pore continue ready abon pore disconnect future activity o ready ganya nong o jaga tei borok Facebook rok photo video joto access khaimala hamai jotano।